abo kwena ngo izobere berungi bakuru ba Radio West bageraho rukiko rw'umutano na ba promota okongera kukikanisa ibitekateko okwizoberera agende jomisho iriza tumarira na promota beshongoza bakampara bakawakare mwentu atrumunta echinkumu pen to paper aha beshongoza abambarara kandi abahango ubona twicereza na nibija kuba baraho abo barumu mushongozi nka Regi Omega 256 n'abandi aba Sister Charity n'abandi bingi. So kuve Kampala tuna Bebe Cool Fit Kameka Karokasita Kaziwe Kapo bahimbi banji okushuganisa Ekinihiiro ko mwaka ogu kutwirwa bamutuma entertainment kandi aba batugambira ebirungi ebinira abahagizi ba Radio West. Stage tuleseri bwaguga amatala sound screens ngogena laba omuntu mulamba nga bwe yazitondebwa security gulugulu ya Uganda Police babouncer buli kikacha security tukina so mbere bagumu buli kimu kiri set to go, we are good to go now. Ikiniro torijo kwa service tumunyina ndebo kwa ijukanoza kwa oyine kuriya muzo ko yino meeting abanyamikago uje ku celebrating maybe anniversary no mukunda wawe odireta Ekinihiiro so mu expecting amashemerwa amena no kwangura sente Chawire Ekinihiiro SABA SABA ekirabo mucyayika cyekanishendo cyerebere na misho gawa hamutwaro gumwe gonka kandi noza kwerebera beshongozo ku rugo mu Uganda hamwe na heru yayo emundu twaza kugombolola abembalala mwazi wa gombolola emundu bino tebikukwatako tambulira mu taxi munnaffe gwe weevuga fa kubikwatako yes yenze Haji Kazibwe Kapo enaku z'omwezi nga 29 July fena mu Ekinihiiro kya Radio West nga 29 tubereyo fena okuingira mutwalo gumu Ekinihiiro so biebe kulusengenda kubeerayo namwe sote musuwa ebyo kiryaho myishenjero kazuwo rembo rwa Mbarara twasa Rita bwahika nawe yahayente kongera kushagika kurisa abantu Ekinihiiro mutabura Radio West tuberireho niyo twegise mishomo tota program za government shomo y'abacare y'abana eyo kukora ki sente mwenu mwije tujihagire kiri ky'abacari bangamanya nedoboze fake for make a fresh by King Kong ndi wano kubategeza nti nakuzo mwezi nga 29 July tugenda kubera ku mbaga y'omwaka ya Radio West Ekinihiiro SABA SABA member government president ahabwa TV West nde era akiza